Difu Club along ASU, Difu Regional Committee tumpen HSLC lapen HS asatlang kiunduna tumapan karchu. KSA dilai head branch pen piningan ingkan HSLC lapen HSSLC asatlang kiunduna tumapan karchu. Lokijan Baptist Church along ta po Arni Kipamantun. Non-beer tang ton pen RJ tha. Difu Club along wo signify Kretrok si Arni. All Assam Students Union, Difu Regional Committee atumpen Suri Hindra Krener Kep aningkan HSLC lapen HS asatlang kiuna tumapan. Karcho asai kedenga beer ta kadius along beer ta nangle. Labangso karchu amayalong ASU Difu Regional Committee kong chunbang. Serjon Hansepen Kecharipon amayalong alohi aman pen Assam University Pro-Vice Chancellor Sivasis Biswas Bokojan lapen Harukhat ASU Regional Committee claim bangku bang petungta cetong tun. HSLC lapen HS asatlang kiuna tumapan karchupon amayalong Assam University Pro-Vice Chancellor Sivasis Biswas pen lam tikijay ponke. Kecharli alongke kiduk kiplang abi. Kecharli abang jong sining hang pulote kithek kilili adim anta lidam jibusi mailong kijay pon pado lapen kecharli along ke isi kimang dunang ji lasika chipatuk ale klang ji puta mailong lapthi jai tekang anpar da labang so karchupon amailong Chandigarh Master Games ki bipon along gold medal kilong dun abang phi sangpi pokhila ingtipia phata karchwa sai pado pon puta birta ripdun long. Karbi Anglong Deputy Commissioner Asahem a conference hall along bo secret Troxy Arni Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta lapen birta kipangroma tumangbong NRC angdung kiti kipaklang jepothak chithan chimumpon. Karbi Anglong along bangphu kado kavi banglak trokra suri krener kebra pli lapen pharusir kebra pho ando Karbi Anglong atok anu along NRC seva kendra along pli kebra hinido ningkan suri hinira krener kebaninkan pen banglak isira suri pho kebra ke thomla pen pharo ner kebra priya phat ke patinia sai lang bomlo ke chengsi ke baklang alo mati adra along ke patini banglak isira suri pho kebra ke thomla pen pharo krener kebra pli abang pho phat NRC along men ke thap thuja sai claim bomlo Wosik thong kep arni kipaklang ji NRC ang dungkiti along men avi pusitami puthot men khache thaplong oversight duji lapen men gur phai hui ki chok chason anta pakeng thulong ji pusi Deputy Commissioner pherang ke ham phang phan than pachini 24 মার্চ 1971 সন ইয়াত কোনো জীৱন থাকিব নালাগে এইটোৱে তাৰিখ যিটো তাৰিখৰ মতে আমাৰ NRC খন প্ৰস্তুত হৈ আছে বহুতে হয়তো কষ্ট থাকে কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে আজি তাৰিখত NRC সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্ত্বাৱধান হৈ আছে আৰু এইটোৱে আমাৰ 24 মাৰ্চ 2071 সন KSA dilai head branch atumpen chipatir pi ponsi ton hejong suri hinra krener kep anikan dilai havar pen bangsir kep abang phu bang phiatum HSLC lapen HSSLC asatlang ki unduna tumaphan karchupona biota card news apherang ki anantirang pen biota nangpali Labangso karchu amailong alhi sarpu amana pengpe number 21 Borjan constituency MEC long kitimong dilai police station second OC la pen am ke thege dinga tum karchu amailong chitong dun alhi sarpu aman pen ka chitong dun MEC timung pen lam thege jai pot ke un an ke non ovi kimia tum ke charle hin ke paprang dun chia phan pachini pon kibang jilang apor ki ovi kimia tum si longwi long pachilang nang jibu pen chenglong ki charle ana thun an ke paprang dun thek jia phan than tekang Dilai Police Station pen kachitong dun second OC pen sitami non malap thakudong po alam pen penang an rongruk arlota chirok tok pen ki dojia phan than si ajadalam sita kiton kilang atuma phan nang pachini non pu pen chenglok ki charlia khut koson pen si kedo ki thak nang jima lahaya lam pen chenglok pen an alam than pari tekang lapen card chomai jut det pen kidam tang dokmuka ki parlukang thilak so kachari kang arong along phangkodong amen pen kithi tunna abang phu Kalitang nilot bol das lapen kalitang abijit nanatum kithi apothak ningduk chipisi alang ituma karjong chom rong me chom rong so dodun me thagdon me pupen kachiki masai pajut ponlo nan malam sopor pandhina pharman birta moing tumanik sena Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns,
squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo phipothot bir dalong wangthulo Saphapani Area Baptist Fellowship Angkang Lokhijan Baptist Church along ta o signify Kretrok si arni birthia dangalong po arni katalon along pachiton dunsi alir alon pen katalong duna birta cardnew sa pherang ananterang pen birta nang pali Ada porphai keba porpen pastor aron teron kachiphain phupon amailong Bible porhi ponsi mai kangpalun ijir lun pensi chengponlo Sobindar po arnia Pharman Andaman and Nicobar Island pen Reverend Ahaswe Roxy pensi po tumaphan arnam ardomsi ahir jumi hanglo adontu nimarli amai phila pen arya sang hotum chipatir pi ponsi po tumaphan panongsi noi chipajir ponlo la so phi jang luna por hu Sunday school aus maratum pen lun pen ki kan paklang ponlo la son thak thak si Andaman pen ke bang risoi jang atu pen jumisen alun lun si parju ponlo adontu pepina dera pi pen Bible por hitam si arnam alam chitong dun aluhi than bang sang binau ahami pensi po tumakang khonalam Potum kedo ke thaknang ja ora duralam hai hui Bible pen langdam si klardak pen than pajor mi pon ki joda hut lun ijir lun pen pastor pen arnam ardom si mai pajut pon lo la pen jetong dun atum ang bong kedo am atum pen langkang sam la pen ke chohu pen chorap si la so po arni mesen pen pachun pon lo West Karbi Anglong by Thalangso Edenberry Church abang phumate Dikon Rojotson Teron wo secret troxy arni diabetes akesupen arong cheboy tanglo Alangli ningkan pharo Chrisir kebra phokebra phoningkan pirthe kahachi Alangli arong kachwai hut achor la pen ausumar bang phola pen jirpu jirpia phan la so pirthi pen chi otekang Alangli men arong kachwa alam arjulong pen by Thalangso habar penaan amonit ningduk chipirinti Atawa birta bang kila pansikang ton poniklo kardo